Yes, welcome again to our YouTube channel. Ubundi nk'ibisanzwe bizwi neza ko hamwe mu bindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye igitsina gore kitajya mu gisirikare ngo kibashe guhabwa amapeti kahabwa igitsina gabo, ku buryo rimwe na rimwe uba usanga hari n'igihugu ubundi kitaba cyemera ko umugore hari ikintu na kimwe kibaho ashoboye, ariko mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo ariko bimeze ndetse sinani ko binamenyerewe, kuko gutyo ubu ngubu kubwiye ko mu Rwanda hari abagore batatu b'abajenerali ntabwo wabyemera, bahawe amapeti mu mwaka wa 2024 hari mu kwezi kwa karindwi, akaba ariho abo bagore bahawe amapeti abagira abajenerali ndetse banarwananye na perezida mu gihe cyo kubohora igihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Kuri uyu mwanya hano mu gihugu cy'u Rwanda tukaba dufitemo abagore bagera kuri 4 b'abajenerali ndetse n'abandi bakobwa benshi bagiye batandukanye bafite amapeti agiye atandukanye. By'umwihariko ibyo ngibyo tugahita tubihuza no mu bindi bihugu nk'ibihugu byo muri Aziya, aho uba usanga igitsina gore ari ikintu gikandamijwe cyane, ku buryo usibye no guhabwa amapeti nta mugore wawe watekereza kujya mu gisirikare. Uba usanga nyine by'umwihariko biriya bihugu by'abisilamu uba usanga abagore babo barakandamijwe, ariko hano mu gihugu cy'u Rwanda urabibona nawe kuri iyi foto, habano abagore bambaye ingofero z'umutuku, abangaba bagendana bagendana na perezida, abangaba ni abarinda perezida. Urabona ko uyu nguyu wambaye iyi ngofero ndetse n'iyi karuvati, uyu nguyu akora mu ndege cyangwa se nyine aherekeza abagenzi, ni umusirikare ushinzwe kugenda mu ndege agenda areba umutekano w'abagenzi bari muri iyo ndege uburyo bimeze, ndetse urabona ko harimo n'undi mukobwa rwose wambaye imyenda ya gisirikare nyine, ku buryo haramutse hagize ikiba, ku buryo abantu bajya ku rugamba nawe byaba ngombwa ko yitabazwa akaba yajya ku rugamba mu gihe byabaye ngombwa ko bajya gutabara igihugu. Ibi ngibi rero akaba ari bimwe mu bintu bigomeza bishobera amahanga, ku buryo igihugu cy'u Rwanda gifite abajenerali b'abagore 3 ndetse kikaba gifite n'abasirikare b'abamilitari b'abagore bashinzwe kurinda perezida ndetse no kurinda umutekano. Ndetse ikindi kintu kinatangaje, urabona nka gutya abasirikare babaje mu gihugu, muba mufite amakipe ashinzwe kujya kubarindira umutekano, nyine akamenya buri kimwe cyabo, ku buryo gutya mu Kinyarwanda bafite mu Rwanda bafite amakipe y'abagore ageze kuri 4 ashinzwe kurindira umutekano abaperezida baje mu bihugu by'u Rwanda, ku buryo usanga nyine ari ibintu biba bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, kubera ko igihugu cy'u Rwanda gihereza agaciro igitsina gore, ku buryo usanga mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, by'umwihariko bitewe n'uko hano mu Rwanda bigiye bigaragara.